Bay Çeçekey yemi gelgile. 4. jeleke. Gevek Bey Bay Çeçekey. Kaydasınlar. Gevek Bey Bay Çeçekey. Bu grupa naç maçı da bir jolu. Gevek Bey Bay Çeçekey 4. jeleke gelgile. Bu grupa Gevek Bey menen Bay Çeçekey oyunga çıkıla. Dayar turgula Baytik Çeçey. Berbulak Yaşları Koytaş 2. Dayar turgula mına. Dayar turgula 1. jeleke. Salkın 4 çetindi. Dayar turgula. Salkın 4 çetindi. Kovicar men şaltan uaqtысы эмне болду? Ulan vaqtыңды qarab otasың mı? 10 minutdan jomon ko'p ketdi. Yo'q, ko'p ketdi deymi? Yok 10 minut qo'llak. Yanaqsan beri o'ynayapti. Yo al 1-1 bo'ldi da. Murat yo'q. Bundan keyin dayar turgula. Cücelek. Okuş gerek bolup kaldı. Basböltök жеңишке жетти. Araş Basböltök. Çoңdalı 3 үй. Turgula da aytып koyun. Тартайм мен да. Alsa salp berip koygulaçı mınake jigittin kolu çekip etdi. Kimler var? Yo'q. Tinglemeyin. Bu yanda. 3-tay. Күнбатыш тарапта тигине Каневаска турат. Ошонун ичинен аласыңар барып. Taştoy oynayıp atabı? Ulan Kebek Bey men Bay Çeçekey. Çok. sende Baytik Yaşları Taştoy ekibi, Kebek Bey men Bay Çeçekey. Gebek Bey men Bay Çeçekey mi? Çoңdalı men 3 үй mi seniki maksat? Çoңdalı 3 үй. 2. Bekbol. Sen de Baytik Yaşları Taştoy eki. Ha, 4. jelek. Bay Çeçekey Gebek bir oyunu atıyor. 4. jelek. Ha, dayakçı ha. Dayar turgula Baytik Çeçey Berbulak Yaşları Koytaş 2. Kagası uçup ketdi. Allah alып koy. Mayakta kagası uçup ketdi. Kavuşmaysın. Kaçım benim? Birinci dayakta. Çoңdalı men 3 үй salkın törmen çetinde oynadı. Bunlar bastırıyor. Жалды айтат ошондо дайындап. Gemisi ottu. Baytik Çeçey. 3. dayake Baytik Çeçey. 4. dayake Berbulak Yaşları Koytaş 2 çıktılar.
Vaikka titratti mun mennä näin oldu. Tut gitti. Bugün de oyun oldu. Baytik. Көкжар 2. Орталыш даяр болуп тургула. Экинчи стаяк четинди утту. Çetindi de. Çetindi. Бербулак Кызыл Туу 1. Экинчи даяке. Бербулак Кызыл Туу 1. Ekinci jeleke gelgile. Berbulak Kızıl Tuu 1. Karabulak Ivanovka birinci. Karabulak Ivanovka birinci jeleke gelgile. Tezdegile. Berbulak Kızıl Tuu 1 ekinci jeleke. Alemi birinci jeleke. Karabulak Ivanovka. Nasıl kaldı? Hey, aytпайсың бе? Карабулак мен Ивановка birinci dayake. Gol götürüp bağlaşın. Berbulak. Geldi mi? Aşırısı bir oyundan keyin daha. Baytik çeçe oyuncu bizadat da. Berbulak Жаштары Koytaş 2. Bekbol. Berbulak Koytaş 2. Oldu. Dayak turla deyim güzeli. Gökjar 2. Ortalış. Gökjar 2 ortalış dayar turgula. Бұл 3-4 желекті айтып отам. Gökjar 2 ortalış dayar turgula. Başkarasu 1 Töşbulak dayar turgula. Gökjar 2 ortalış gelgile. Başkarasu 1 Töşbulak dayar turgula. Başkarasu 1 Töşbulak dayar turgula. Antonovka Progress dayar turgula. Antonovka Progress. Mukalar kayakka çıkıp ketти. Arasam Бұл 3-4 желек. Ал эми 1-2 желекке даяр тургула. Госплем национальный Нарын Кашкаваш. Нарын Кашкаваш Воз Тата даяр тургула. Булар 3-4 желектегилер. Ya. Кашкаваш 1 булар даяр тургула. Ал эми 3-4 желекке Башкарасу Көккөл Кумарык 1 силерде даяр тургула. Кашкасу 2 Арчалы национальный Нарын Кашкаваш 1. Так, Максат Госплем национальныйбы? Жоқ, ойнамадық дейді. Ойнап ата улар. Ошо сенде ойнаган жок, Так, Госплем национальный кол көтөрүп койгулачы. Келдиңерби? Карабулак ойнап ата Ивановка. Даяр тургула. Нарын Кашкаваш 1. Мындай эле мына аз убакыт калды. Силер чыгасыңар. Нарын Кашкаваш 1. Биринчи желекке даяр тургула. Даярданып тургула. Чакырды. Бүттү. Даяр тургулады одан. Бербулак жаштары менен Койташ эки эмне болупту? Бербулак Жаштары менен Койташ эки эмне болду? Ким утту? Көкжар, Ми телефон жоготкондор биздин жаныбызга келе бересиңер. Сүйүнчүсүн ала келгиле 300 сом. Башкарасу 1 барбы? Töşbulak Antonovka Progress. Кара, Progress бе Антоновка.
Progress sizler 4-cü jeleke jönögüler. Dörtüncü. 4-cü jeleke te akırkı jeleke. Progress Antoy Kaşkavaş 1. Karabulak men Ivanov'dan kim? Tak maksat. Kim bular? Enko. Jastırıvattıgarlar Nursultan. Ali. Çıkkıla Tata Voz. Kimchi tap ketdi. Kimchi. Bermayсың bunu. Boz barmak bu şol janındağı. Buyakta beromay. Mına oyunu açpay var. Kim? Oyunu açpay var. Жауш ури, бля. Микрофон жакка келген. Дейт жакта эмне болот? Аралашып Bunu кеткен. da. Канча кам дейт. А мне модай Вот так. Монтаньяк бош қожа, бош қожа. Oyunu da 4-4. Детне бир команда 2-3 тигинен 4 болот. Мұлардың уақытысын сұрап қойғаш, 4. Тау. А, жоқ, штаб қалады. Жылдырып қойшы өзің эле ошо жөчөндөрдүн баарын жылдырчы. Барлыгы ийне эмне кылабыз? Жашоо ушундай болуп калды. Бүт баарыбыз кыйынбыз. Сыйламай жок, улуу кичүүнү. Так, биринчи желек Чоңташ Кожоңкул кеттиби оюнга? Манас. Чоңташ Кожоңкул, тактап кой. Экинчи желегиңде бошоду, ким утту? Жал 2. Жал 2 утту. Экинчи оюн. Жыламыш 3-чек 2. Экинчи желекке келгиле. Жыламыш 3-чек 2. Жыламыш 3-чек 2. Экинчи желекке келгиле. Даяр тургула. Сарбан Белек. Арчалы 2, ичке суу 1. Az көрөсүңөр бай. Сапан даяр. Бияктагы ойну Кашка суу 2 Арчалы 1. Качан чыгат экен, карап койгулачы. Менді бош ой жатыр. Жоқ та. Өзің ле, уасың азыр айтқан. Экинчи группта. Төртүнчү оюн, экинчи. Айтчы. Экинчи. Каяктı? Экинчide айтпайсың. Экинчи желекке, жыламыш 3-чек барбы? Биринчи оюн болот. Биринчи 4-нчү электе. Кашка суу менен кашар андан кийин. Тура эмес жазып атат. Oyuncular yok mu? Başkara su 2, Kızıl Tu 2. Var mı ek komanda? Başkara su 2, Kızıl Tu 2. Canatan kıkıratmayısın, ne olatasın? Orok menen geologiya dayar turgula. 3-cü je 4-cü elek boşası oynaysınlar. Başkara su 2, Kızıl Tu 2. Oyunga çıkla. 4. 4-cü jeleke. Başkara su 2 gitti mi? Geologiya men orok dayar болуп турду. Orok menen geologiya dayar turgula. Сарбанды каяка чыгарып атасыңар ошондо? Değişeneli vazat gelip tatazat. Buna birinci, ikinci jeleke dayar turgula. 3-cü, 4-cü jelek bolsa
Башкарасы 2 жок му? Жок болса Кызыл Ту 2 жеңиш. Геология орок чыккыла. Орок. Геология барсыңарбы? Bir-birden emne oldu bu kitesmen birinci may. Üçüncü. Бекбол, не oldu seniki? Жүрүп атат да, ушул желек же тиги желек экөөнүн бирөөсүндө. Силердин алдыңарда Сарбан Белек бар. Даяр тургулаш, өйдө жагында элечи. Dördüncü zeylek emne oldu. Мен соққы отпай. Орок командасы геология барсыңарбы? Эй! Кана, чыккылаш 4-чү желек, эмне болуп атасыңар, чаржайт геология. Геологияда чыгабыз эле, чыгабыз деп атат азыр, кана. Орок кана, кол көтөрүп койгулачы, Орок командасы келди. Кана, да бирөөң. Болду. Селекция Кызыл Бирлик 4-чү желекке. 4-чү желекке баргыла. Жок кен мына, жок. Биринчи желек Манас, не болду сеники? Убактың барбы? Эсеп 1-1. Götürü ol. Börülü kaydasınlar. Börülü. Ulan ne oldu, vakit mı? Vakit. Жыламыш, üçemçek 2. Vaktılar büttü. Gelgile oldu. Vaktılar büttü. Börülü. Jal komandası kol көтөрүп койгула чыккыра. Жал командасы. Карабулак утtu дегенден бияктан айтпады, Ивановка утtu деп. Ивановка просто тиги чык, даякчы чыкырсам айтпай кетип калышты деп. Ивановка деген командадан бир оюнчу келип койчу, барбы Ивановка? Ошол жерде эле баарыңар жүрөсүңөр, бирөөңөр мындай унчуп койбойсуңар таңгөр, жанында эле жүрөсүңөр. Бирөөң мындай бир баш ийкеп койсоңор болосу. Ивановка барбы деп кой болду. Анда жок болсо жок. Бол жас кой Карабулак. Жеңдиңер беле? Бол жас. Карабулак демесе уттурганбыз деп келбеди, Ивановка утту деп. Ивановканы чыкырып туруп тактап коюш керекпи? Ивановкадан ким бар? Асан. Ким жеңди? Üçemçek жеңди. Оюнга чыккыла 2-чи желекке. Сарбан Белек. Даяр тургула, Арчалы 2, ичке суу 1. Сарбан Белек 2-чи желекке келгиле оюнга. Манас пакетине сурап койсуңар, Ивановка менен. Манас эмес болчу да, ага чейин ким болчу да? Жок, ал келип айтпай кетишти деп эди. Анан биз Чын аз бир отур. Карабулак дегенден анан берден Ивановка деп эди. Ya. Üçemçek mi sen? Так, жыламыш жеңишке жетти улан. Оюнга кеттиби же Арчалы 2, ичке суу 1. İçke su biri men Arçalı 2. İçke su 1. Hadi kara oşonu. O kim derken? Ulan, Ha yok bu Sarban menen Belek ekan. ulan Sarban менен Белек ойноп аткан. Болду. Даяр тургула, чоң таш. Көкжар 1. Чоң. Ивановка жеңиптир же Карабулак? Bu ya.
Ивановка мı? Мына карап алат. Мына жазбадым. Sen de adresini 3 жол жазған. Так, bu qaysi komanda? Так, Çoңташ, Яныш Çoңташ, Көкжар 1. Азыр Даяр, даяр буга болду, жети даяр биринчиге ойнойсуңар, а? Көкжар 1 даяр тургула, Çoңташ командасында даяр. Ушинтип ар бир команда келсе таңның көрү. Даярбыз биз, оюнга чыгабыз, биз оюнга кызыктарбыз деп. Анан укпай калыптырбыз деп оюнга кирип кетет да таңның көрү командалар. İçke su uttu deydi. İçke su жеңишке жетти. Çoңташ, Көкжар 1 оюнга чыгылат кийин биринчи челекке Çoңташ, Омин билеңерден күч кетпесин, баракелде. Көкжар 1 de. Көкжар 1, барбы Көкжар 1? Көкжар 1. Көкжар 1 биринчи челекке чыккыла. Көкжар 1 биринчи челекке баргыла. Çoңташ Başkent, Kaşka başkent. Uttu töküldü. Kanat oyunun bitti, kanat. Bitti, aytıp koyçun bunda. Üçüceleke. Ulan sen de oynap atağı. Malas senikinde oynap atağı. Buna. Kaşka su mına güt otpay. Buna da üçüncü celeke kaşar bolboysun abi. Bol ulan 30 sekundun kaldı. Aloka. Biz jeti geçeyim orada. Abdülli oldu. Men bergen emasmi do'stlari? Hali qo'yroqdan gapirasiz. Kelin. İyi. Javuş. Qalma qayra, qala. Gel kütüp alat mına. Komanda birinci. Vaqtыңарды жақсы қарағыла. Yıkanne attı bile başka olacak ama. Komanda birinci mına uşul жерге. Тура, Дана, адреске келдиңер. Там olasın. Anne ati судьялар дилаmış da orayı. Улак Кожоңкул командасында Бекназарда. Üçemçege kim çakırayım mı? Sen otur gitme dursun. Üçemçek ki gel koyulaç üçemçek. Бекназарда барып чаркаш. Zor kesme. Ашқошты келді қоғылач қойды Ашқошты. Дарбек байкер. Ашқошты келді қоғылач. Oynatmay alan. Arka oynamayın. Bıkkısı yaşlar. Üçemçek komandası gelgile. Tak ne dersin Hakan? Kaşkavaş. Gelbeysin be. Kaşkavaş. Yemi Kaşkavaş gelbey tao. Az ökonte çiğ salça. Mına Vost komandası da geldi. Mından keyin üçençege 2, içke su 1. Dayar turgulan bu. Birinci, ikinci jelektin oyunları mına Kuday buyursa tezdep oturup 4-nче aylampaga kettik. Arasan men nasyonal deyimle oyun oturduk ya. Ойнот бул. Anam meyakta kızıl birlikten bölülü oyun oldu da. Ulak tozduran mı? Aldı. Esam aldı. Улак менен Байсал келди. Байсал. Бұл жағынан болса. Эхо. Шумкар командасы. Моги mi? Aldı. Elçi duruyor elçi. Eldiyar Şahtarbek Talay Begoğlu Bahtiyar Baku
Бакуну дагы билесиңер мына. Кезинде Кабылан командасында Месси аргымагын мына. Баку! Байсал штады, қалсы штады 1-1 болды. Улан, уақытыңды қарап ал. Уақытыңды қарап ал. 1-1 болсын. Өте мықты тәжірибелі ойыншылардың бары. Ой, ойыншы! Болды. Все, молодец. Молодец. Kızıl bir kalk ben bu. Kızıl birlik mon utkanı men bu. Mon. Торғайдың тұрғыны мына Марат ұлы, Бақтияр Егіз ұлдары, Хамза менен Рамзандың тушосын өткөрүп мына елден бата сұрап, бата алу мақсатында шундай жерлік өткөрүп атат. Құдайдың құлағы сүйінсін. Hazır mon utkanı men yok. Kende 4 komanda. Мындан кейін ойын. Kana arsalı geldi. 5 күнгө келди. Эми финалдык оюнга Тете азыр ойын жүрөт мына Кожомкул Арашан командалары. Бекназар. Бирок жабышты Байсал. Ай, карагылач жабышып келатканы бутту көтөрдү басты. Байсал, Бекназар. Эми чыгып берип койгула. Тоскоол болуп албагыла. Балдардын мээнети кетип калбасын. Ошончо даярданып келгенден кийин жакшы оюн көрсөтүшсүн. Байсал. Азыр. Карас десепти качкыла. Улан кайда кеттиң? Барбы эсеп? Эс алсаңар, акырындап келе берсеңер деле болот. Карылык десең. Бекназардын такымына жабышып алган Сейитбекти көрдүңөрбү карагылачы? Канча жылдан бери оюн талашында жүрүшөт бул жигиттер. Мыкты жигиттер акырын. Силерди айтып атпайм, ошончо мындай тоскоол болуп калбагыла атам. Бул жактан мына эсен келди, Хаман келди. Чыкты. Бул Байсал. Байсал 2006-жылкы көкбөрүүчү мына жаңыдан жылдызы жанып. Алсейитовдордун династиясы. Аман келди, эсен келди, Хаман келди. Аман келди, Аламидиндин мотору. Чаман келди, Момбай келди. Бул салым менен келди. Азыр айтабыз. Жетти. Эсеппи. Байсал карагылачы. Акырын. Байсал. Ой. Өтө катуу. Сонун оюн жүрүп атат, карагылачы. Байсалдын ат ойнотуп атканын карагылачы. Байсал. Ай. Эмне болду эми? Азыр көрөбүз. Жетпей kaldı. Бейшаналиев Азат кетти, эми 37-38-ге карап калган Азат. Бул Азат. Бейшаналиев Азат. Мука. Ай. Мука.
Esal Arashan komandası aman geldi. Aman geldi. Ay 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 ay. Çemen kuyumdan uçup geletat Eldiruha. Eldiyar. Akırın mına. Eldiyar'ın takımına cavuşkan. Yusupov Nurbek mına karagılaçı. Oy. Emkonun bölgönün gördüңөр mü? Eldiyar aylandırıp atat. Eldiruha. 5 gün 5 gün жеңишке жетишти. Arashan içke su, выход final. Finalды көздөй жолдомаласы бар Arashan командасы. Biraz esal kıla gün geçtep keterek de buna. İçke su menen oynayışlar. Finaldı gözдөй жолдомо. Дагы деле Элдиярды карагылачы. Эми такымынан жулдурuydu. Бул Шахтарбек уулу Элдияр. Эми Элдияр жулуп алды. Бул эми Элчу. Элчу мына. Элчу дагы 17 жаштан бери ат үстүндө мына. Көкбөрү таласында көкбөрү тартып жүрөт мына. Geldi, iki öten geldi. Biri aldıda, biri artta. Elçu Şahtarbek oğlu Eldiyar. Karangı bir petelekte mına. Arashan komandası, içke su komandası. Finaldı gözдөй жолдомаласы бар. Biraz esalsaңар. Akırındap dağardan evresi var. Bu жақта мына теке дағы бар, желек дайек дағы boş. Mika, Elçu, Yusupov, Nurbek mına. Hazır karasın. Alo. Öte katı çaynaşkan betteş orunu da karagılaçı. Emne degen mıktılar, bular da emi. Bir örüğünün kulundarı. Gelgile, Arashan geldi, içke su, gelmeysinler mi? Ne ol atasılar, gel. Bahtiyarlar böyle içke su çıktı. Gel, Baka. Joldaşbekov, gel, Bahtiyar, gel gile. İçke su, gel gile, ertele gile, gütü odat sizlerdi buna. Arashan komandası geldi. Sizlerge çeyin oynayıp buna, es alıp yetişti bular. İçine öderek bastır kovalaçı Mukoyke. Öyde cevabı bastır kovalaçı bir. Bir yak jelek oynaysın aslında. Digiler geç. Bu jelek oynaysın. Ayırma yok. Выход final. Oy Eldiyar. Oy var ekensin bu sen Eldruha. Eldiyardı karagılaçı. Karagılaçı Eldiyardı. Emne degen mıkta çeverçilik. Özü jaş bolsa dağı. Em kocunu aldı. Öte katı oyun boladı. Karagılaçı vaktыңды karab atasın bulan. Karab atat buna key. Karagılaçı. Emne degen mıkta oyun. Gel gile. İçke su. Mına uşul jeleken. Söyle tiyicilik boş emesті. Ылдый кыга. Tekeni taşlap bergile, teke var mı? Teke jerde жатапты кенекей. İçke su, Arashan. Finaldı gözдөй жолдомо.
A gruppa öyle bu. A gruppa hem o A gruppa. A gruppası mına finaldi gözдөй. Жолдомо кетти. Емко. Элдияр. Алмас. Байсал. Азыр. Бекбол не oldu? Бекбол. Esep bir Бекбол. Esep çok mu? Boldu. Жоқ. Yok. Koyu turgula tekeni taşlasın koyu turgula. Байсал таш отыр жаман Шашып кетіп отыр. Gelgile Eldiyar. Emko gel. Oyun oynasında otamda var ki. Şu yerde sette dur. Ayda. Götür de atmayızlar. Yakşıyla götüreyin de otatı. Mümkünçülük olmayıp koyun. İş alıp artırıyoruz. Tanrı'nın gördüğünü. Bir komandadan neyin için cegenlerini al. Güçlüler жеңишке жетсин мына. Өстөрүп тетиңип ынтымакташат. Кырын көтөрөт мына. Ичке суу менен Арашан. Катуу булар да катуу ойноп атат өтө. Ичке суу командасы да азыр коргонууда. Байсал болсо чабуулда эки байкесин коргонууга таштап койгон Байсал. Жакшы басты Байсал келатат. Birden Карагалач кандай эмне деген иштетилип чыккан мыкты тактика. Бүтүн гана жабылган. Мусаев Урмат мырза эмне болдуңуз? Эртелеп коюңуз, тездеп чечип берип коюңуз эми. Байсал. Эми. Жакшы жаап кетти мына Карагалачы. Байсал. Ай. Бирмел. Алай. Олда Арашан менен азыр эми бой группасын тактайбыз. Ичке суу командасы 3-чү орунчу ат салышат эми. А группасынан келген 2-чи орунду алып келген команда менен текени бери алып келе, бери. Маңдайга ташта, маңдайга эле ушу биздин маңдайдан эч ким алмайт, эч ким. Дагы берирек. Belki tekeni ver soğuğa şey yaşa. Al yerde teke turdu. Al da mangayla da oken de. Çirkin tekeni ayırgan oynadılar bu. Şahtarbekulu Eldiyar. Ехо жауышқан ехо. Карагалач эмне деген мыкты оюнчулар. Ай. Ой, карачы. Пай. Мына шунда кыргыздын ер азамат жигиттери. Билеңерден күч кетпесин мына, Ат үстүндө аман болгула. Атадан балага өткөн мына. Эрендердин эр ойнуга көрү улуу мурас, улуу салт ата-бабам бизге калтырган мына. Улар дагы муундан муунга өткөрөм деп мына ат үстүндө жүрөт. Ат үстүндө аман болгулардайым. Билеңерден күч кетпесин. Үзөңгүдөн бут тайгандан, эрден ооп калгандан Кудай өз сактасын. Бөөдө кырсыктан жараткан Алла Таалам сактасын өзү. Ай, булар катуу. Эмне деген чебер оюнчулар Карагалач. Таштатпай ушу желектин жанына келгенде экөөлөп жабышып атат азыр. Эмне болду? Билеме? Убакыт.
Eldiyar menen Eldiyar. Aa, iki Eldiyar. Biri kichkineki Eldiyar, biri cho'ng Eldiyar. Biri Shaxtarbek ulu Eldiyar, biri Merlan oğlu Eldiyar. Halama oğlu Eldiyar. Cengişbekov Eldiyar. Daha 2 minut berilip, biroq engip ko'targandan keyin vaqt yo'q. Şaşpağılar, şaşpağın, süleşip alıp, ıktaşıp alıp oynagılar, iyi. Elçu menen Eldiruha qaragılaçı, oy. Kököteң mıқты çevir oyuncularının biri. Soranam seni. Miami, ne kılabız? Oyun degen uşunday, ereje uşunday. Elçuda çağılıp çarçadı, Eldiruha da çarçadı. Kököteң мына жогорку лигада мыкты oyun көрсөтүп жүргөн мыкты чебер oyuncularдын бири. Экөөнө тең ийгиликтерди каалайлы эми. Bular эми экөөтен айтып атпайм, чебер oyuncularдын бири. Койчу братан. Байкеси сабыр сактаңыз. О, Элдирхан аралачы. İyi. Elçu taşladı. Ne oldu? Ne oldu? Bir. Yok mu mesela gelgenden beri sana Elçu. Ya koku mu? Ha koku. Gidesin koku. Aman geldi Cavuşkan. Aktar mı? Yok. 5 gün göy. 3 emçek 1. Finalda gözдөй. Üçe dolat hazır. Bayqay turalı. Kimisi mıқты болот. Koku basıp жүрөт, koku.
Акырын кылам, аяктап калганда эми аппаратура өчүп калбасын, акырын кылам. Элчү, ай, таза болгон жок. Жетпей калды, элчү. Жоқ, берілген жоқ ешқайсысы. Өзбекстанға чейін бар болған үш дәресін. Сіз бізді антып көме қылғаныз. Біз өзіміз араң тұрамыз. Арын жоска қылсаңыз кемедар. Жоқ, тәттілерге айтып қойсыңдар. Ай, байкесі, ұлақтың бетілерді айтып қаласың. Ұлақтың берсіңді айтып қойсың, күшті одан. Байке, байке, ұлақтың берсіңді айтып қаласың. Беріп әдәтті ұлақты. Улакты эмнени берсин деп атасыңар, ей? Каракей. Ой, текени алып келгиле, бери текени. Ар жактагылар. Эмне болуп атасыңар? Текени бергиле. Ой, жиптер. Эсен келди, аман келди болуш керек, жаңылбасам. Ооба, аман келди. Аман келди. Аман келди. Сол жагына мына камчы басканын көрдүңөр, карагылачы. Өтө сонун, жогорку чыңалуудагы мына 3-чү орун үчүн ат салышкан. Өзү тажрыйбалуу жаш оюнчулардан бири. Ай. Бул көйгөндөн басып алган экен. Акырыңла, четтегилер качып койгула. Ойлагыла, төбөлөп кетпесин. Чыгарак артка жылгыла дебедимби? Аман келди. Жалгыз аман келди, жалгыз. Üçemçek мына. Арашан командасы 15 мүнөт убакыт эми силерге. Ойнойын жигиттер, билеңерден күч кетпесин. Четке качкыла, ошон үчүн айтпадымбы? Четке качкыла, Арашан менен Üçemçek. Келатат, акырын, буку. Акырын кыла. Суулдарыбыздын мына тушоосу кесилди мына. Себеби ер жигит жашоодо даракты киби тургузуп, үй бүлө күтүп. Мына үй бүлө күткөндөн балалуу болгондон азан чакырып ат койдуруп. Бул турмушта ак кара менен жаман жакшы бирдей жүрөт, жашоодон мүдүрүлбөсүн, чалынбасын деп мына ак жип менен кара жипти чыйралтып. Эки уулун мына бүгүн тушоосун кесип атат мына элден баталы үчүн. Эки баласы эм кыргыздын мыкты чыган уулдарынан болсун мына. Ата энесинин уулу эмес, ата журттун, эли журттун уулу болсун деп тилек кылалы, андан арылайлы. Четте турган машиналар эме жарык бербей эле койгулачы, сураныч. Жолдошбеков Бактияр басып келатат. Ичке суу. Эмне болду? Элдерди чыктап койгулачы, улак көрөбүз. Эме четтегилер чыгып койгулачы, атчанда көрдү. Өтө мыкты көтөрдү Кайырбеков Байсал ойнотуп аткан карагылач. Алдындагы тарапта оңду-соңду уруп. Байсал! Азыр, байкайлы. Шашпагыла. 15 мүнөт мына, 2 салын. Эсеппи, улан? Эсеппи. İçke su komandası basıp gel atkan. Vaktыңды карап ал.
Бекбол 10 мүнөт билесиң. Катуу жабышты. Аман келди жабышкан, бирок мүмкүнчүлүк болбой атат азыр. Ичке суу командасы катуу жабышып азыр алып келди. Бул жагында болуп атат. Финалисттер, четке чыккыла. Ушунча элди чакырып, той өткөрүп, мына ушул кубаныч тартуулап, бирөөгө автомашина, бирөөгө акчалай сыйлык берип аткан той ээлеринин эң башкысы терең ыраазычылык билдирели. Сыйлай билели туугандар. Марат уулу Бактияр, уулдары Хамза менен Рамзандын тушоосун кезип силерден бата сурап оюн өткөрдү. Ар дайым үйүңөрдө той, жакшылык болсун Бактияр, Марат байке. Ар дайым бар болгула, аман болгула. Бүгүнкү жер улакта 4-орунду жеңип алган Ичке суу командасы. Келгиле Ичке суу мына. Айбек өзү тапшырып атат мына акчалай сыйлык. Канча сом Айбек? Айбек өзү тапшырып атат. Бүгүнкү орокто өткөн жер улакта 3-орунду жеңип алган 5 күнгөй командасы. 5 күнгөй. Келгиле 5 күнгөйлүктөр. Акчалай сыйлык мына. Жир. Ал эми бүгүнкү жер улакта 2-орунду багындырган 3-эмчек командасы. 3-эмчек командасы келгиле. Келгиле, 3-эмчек барбы? 3-эмчек. Жигиттин да мына карагылачы. 2-орунду багындырыш мына. Артта 85 команданы калтырды. Марат уулу Бактияр уулдары Хамза менен Рамзандын тушоо тоюна арналган бата жер улакта 1-орунду багындырган Арашан командасы. Баш байге автомобиль. Мына Мука, мына Сейитбек, мына Байсал, мына мыктылар. 87 командадан тандалып, турулуп чыккан мына мыкты күчтүлөр. Автоуна, автомобиль. Бер айдап койгула. Билеңерден күч кетпесин Мука байке. Байсал, Сейитбек. Ар дайым билеңерден күч кетпесин. Бар болгула мына. Семерканы ортого айдагыла, качып койгула. Текени багажга салгыла. Бактияр, сүйлөп болсун. Бала. Силерге окшогон убакчыдан болсун, батырдан болсун, ойлогон ой максаттарыңыз оомин. Бара кел, Сейитбек. Жеңиш кут болсун мына. 87 командадан 1-орун автомобиль. Кел Сейитбек, сен сүйлөп. Ассаламу алейкум. Жалпы бүгүнкү тойго келген коноктор, Бактияр байке. Тапкан балдарыңыздын өмүр жашы узун болсун, келечеги кең болсун. Кыргыз элине керегине жараган мыкты жигиттерден болсун. Эң эмнеген убакчы болуп кыргыздын тумусун бийикке турган жигиттерден болсун. Акылыстуу, ыймандуу. Аллахым өмүрлөрүнө узун берсин, береке берсин. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Тоюдун үстүндө жүрүңүздөр. Ховин, жигиттер, сак саламат, аман эсен. Жакшылыкта жарыш жүрө берели, үйүңүздөргө аман эсен жетип алыңыздар. Болду. 87 команданын ичинен 1-орунду ээлештик. Кетти.